Si Joni lagi makan apaan tuh? Kayaknya enak. Bang Baron, ngapain berdiri aja di situ? Bang, sini ngapa? Iya John. Ya udah, iya, ayo ke sono. Asik, kayaknya ayo mau dibagi nih. Bang Baron mau bang? Ya, tapi udah habis bang. Agak usah nawarin John, kalau udah habis mah. Ya, Bang Baron ngambek dah. Ya udah bang, jangan ngambek. Mending kita beli lagi aja nyok es krim yang kayak tadi Ayi makan. Oh enggak Ayi kagak punya duit. Wailah, Bang Baron masih kaku aja. Tenang aja bang, Ayi yang traktir dah. Wow. Ayi pan Sultan. Hehehe. Bener ya John? Iya bang. Nyok, kita ke warungnya Polela. Kalau kelamaan ntar keburu tutup. 2 hours later. Pak, beli pak. Joni, mau beli apa John? Mau beli es krim yang kayak tadi, Pak. Ya, es krim yang kayak tadi udah habis, John. Oh no. Ya, habis, Pak. Iya, John, habis. Tadi diborong sama Bang Bokir. Ya, Bang Baron, habis es krimnya. Gimana nih? Jajan yang lain aja ya. Tenang aja, Ayah yang bayarin. Oh yes, Daddy. Abang mau jajan apa? Oke dah kalau begitu John. Ayi mau jajan ini, ciki, wafer, coklat, permen, susu, kopi. Tuh sama gula, sama terigu sekalian ya Po. Bang. Po, Polela, dihitung aja ya Po. Yang bayar Joni no. John, makasih ya. Ayo pulang dulu ya. Dah. Bang, gimana ini? Ayah bilang kan jajan, bukan belanja bulanan. Nih John, total jajanan nih Bang Baron 125.000. Bayar dah. Iya po, kabur. Johnny. Aduh, apes lagi Ayah. Gosong maning dah.